का क्या मतलब है? कंटेनमेंट कभी नहीं हटेगा इतने लोग जमेंगे तो। इतने लोग अगर आप रोज जमते हैं तो कंटेनमेंट उतना बढ़ते जाएगा। ना टेस्टिंग ना रेशन ना लोकांक जाल्यार तूं गव्हर्मेंट पास म्हणटा फेल म्हणटा सांग तूं हांव कितें म्हणटा कंटेनमेंट झोन केलो न्हू टेस्टिंग मास टेस्टिंग कोरया न्हू हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाको फेसिलिटी ना किट नाय जुवारीन थायरोकेरा अपॉयंट केले आपणें 200-300 लोकांक टेस्टिंग केलें ते भाशेन हे गांवचे एमएलएन आमी कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या रिक्वेस्ट करून आतां जुवारी कितू इंडस्ट्रीज आहाय कोणाकूय अंडर सीएसआर ते कितें स्पॉन्सर कोत्ताय ते किट स्पॉन्सर कोत्ताय डॉक्टर स्पॉन्सर कोत्ताय जाल्यार तें कोण करून जाता तें कांय इनिशिएटीव ना सीएमा कडे अरे तूं एमएलए गांवची तूं लीड घे आनी तूं जुवारी सांग उरलो कंपनी सांग मातशें आमकां हेल्प कोरय म्हण टायमार पेंडेमिका टायमार कोण करपा ना सगळे विलिंगली कोत्ता ते इवन रेशन पावना प्रायवेट कंपनीज कोणा तेंको पूण रेशन स्पॉन्सर करपा जाय लोक भुकेन मत थिंगा हांव कितें म्हणटा मास टेस्टिंग कोरय तुमकां फेसिलिटी ना एगेन आय एम सेईंग यू आस्क फंड्स फ्रॉम सीएसआर ओके इतू व्हडली इंडस्ट्रीज आमगे सांकवाडे मास टेस्टिंग कर कोण पॉझिटीव आहा तें कोरान तुमगे हितू कोवीड हॉस्पिटल हांगात आनी कंटेनमेंट झोन ओपन कर समज 100 मेळ्ळे मेक अ प्रोविजन की 100 जाण एकोमोडेट करून जाता इते भाशेन ओके आनी उरलो झोन ओपन कर तूं हें वचोन भायर येवप तें जायना हांव कितें म्हणटा पॉझिटीव आहा तें कोराय तुमी सद्याक मागीर झोन ओपन कोरय मास टेस्टिंग कोरया हिंगसून 7, 8, 9 तिनी वॉर्डान मास टेस्टिंग कोरया कोण पॉझिटीव आहा तांकां प्रोविजन पयलें कोण दवरया की ऑन घालून जाता इते भाशेन कोवीड केरा आनी उरलो फ्री जालो न्हू मागीर जो जेका भायर परमनंट वचपाचें आसा सपोज किंवा खंय गांवांत वता किंवा भायर खंय तरी वचून रावतलो आनी परत येवचो अशा लोकांक आमी टेस्ट करून मांगरान अलाव केल्ले आसा तशें वी कॅन अलाव हियर ऑल्सो बट ताका एकूच की परत हांगा येवपाक मेळचें ना जितले मेरेन कंटेनमेंट लिफ्ट जाता सो तशें जर डिक्लरेशन दिवन कोण वचूंक सोदता डिक्लरेशन दिवन जर तशें कोण वचूंक सोदता जाल्यार डेफिनेटली आमकां अलाव करूंक जाता जर आमकां लिस्ट दिलें जाल्यार मांगरान जशें केलां सेम वी कॅन फॉलो हियर ऑल्सो I think the source of infection began in the industry. Okay, I know the industry is doing the testing and all that, but at the same time, the workers are going on working. So I would request the industry to close down at least for a few days to break this chain of contagion. It has to be done. Otherwise, I don't know what will be the future. Okay. Let me inform all of you. I was not the authority to declare this area as a containment zone. I am not in the committee. There is a very definite government committee to handle this issue. And no MLA is supposed to interfere. Okay? Now, however, given the fact that people are agitated, we have told the people that we are going to meet with the committee members, put their problems before the committee and to see whether a solution can be found. And this we will do at the earliest. Here is the deputy collector. He will also second what I am saying. Deputy collector has just mentioned that at Mongor Hill, those who want to go out of the zone, okay, they are allowed. Containment zone, they are allowed to go out, but they will not be allowed to come back. Okay. Now the same thing, sir, saying that maybe we can do it here also. So I request the Punch to make a list of those who want to go out. Maybe they want to go out to work and stay somewhere else. But before they go out, they have to be checked. They have to be tested. And if they are testing negative, then they may be allowed. This is what the deputy collector has just mentioned. And I request the Punch to please prepare this list and give it to sir. In the meantime, we will try to meet the main committee of the government, okay, and put all their grievances before the committee and see what they have to say about it and what are the solutions. Hello.